hlekana Afrika-Dzonga hlekana mingisero kumkera lona FM van'wana va ku loko eka lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi loko va vulavula un'wana na un'wana nghena hansi ka tafula a ku na lava ku vonaka hileswaku xi va khovela ko tala xi va khovela leswi xi va khovela ko tala un'wana na un'wana wa swi tiva ku swin'wana swa ye swi nga huma loko ku ri na lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi Afrika-Dzonga na mi vona yini ka commission leyi ngi ri ku yini mahlweni kumbe ka komiti leyi ya nkarhinyana yi nga lulamisiwa hi va huvo ya endla milawu ya Afrika-Dzonga mi le ku voneni ka yini mi tweneni hi kwala hi le ka 0860002543 ta bula hi swo hi hafu ku bila ora ya 12 tlhanda kambirhi ni ta lava hi bula hi ku vilela ka van'wana vafundhisi loko swi ta ka timhaka ta mafambiselo ya tikereke na milawu leyi yi ringanyetiwaka hi lava va commission ya CRL hi laha ta twa ku n'we tanihi vafundhisi n'we tanihi swirho swa tikereke mi vona njhani mi swi vona njhani swi ringanyeta na swibumabumelo swolo swo ke hi ta va kha hi bula na vona hi twa ku va ri timhaka i tingani eAfrika wa vulavula sweswi ku fika awara ya 2 nhlekani lowa Xikwembu kasi ke hi hafu ku bila awara ya 10 nharhu van'wana veri mi ta tsundzuka tolo hi vulavula hi timhaka ta ku hlekuriwa ka vanhu lava va hanyaka na vutsoniwa hi van'wana va vanhu sweswiwani ku na leswiya swa ku va loko swilo swi ka swi ti tikela la vuton'wini vanhu veri a va nyikiwangi ku fana loko ve impela a va nyikiwangi ku fana a va nyikiwangi ku fana hi mani nako hikokwalaho ka yini hi fane hi mukela ku me hi me lowo nyikiwa leswo me ni nga ta ya ka machonisi lowun'wana i nyikiwa ku hi ta va machonisi hi mani hi fike njhani ka swiyimo sweswo a hi swiboho swa hinake leswi swi hi landzelelaka swi za swi fika la se namuntlha munhu a humesa movha leyi nga huma hi 1979 hi 2025 wa vona leyi ya gonya swikopo hi 5 a yi themendela a nga lavi ku vula ku leyi ya 2025 a nga fikeleli se lava ku hi bula hi sweswo mina na wena hi hafu ku bila wena ya 13 nhlekani lowa Xikwembu mingisero wa mina 0860002543 laha ta ku hi vuya hi languta ka timhaka letiya ta mati ku ti fambe njhani endzhaku loko muhumelerisi va ndle vulavisisi yo tolo ne ku nghene professor dokodela Hlathi la va kombisa ku va lava ku pfuna sesiliwa hi nga vulavula na yena hi tolweni hi Musumbunuko hi swa xikolo twanani ku kundleka namuntlha va ri ka mina va ri ni kume hungu ra ku huma ka sesiliwa ange i lava a mi vulavula hi yena mina ho yaloyi mi ni nga vula kwa moyeni ku a na tinomboro ta yena a hi hlamuli hina se i hlamula n'wina se ni va byerile kokwani ku mi nga pfumeli ku vulavula na munhu un'wana na un'wana hi ku un'wana na un'wana a ngo tako hi mina va la ku ndla sweswa scam swa kona se hi mi ni nga ta mi tisela yena kokwani munhu luya ku hi ku hi ye n'wi tivaka hina loko ri ku ye kwele wa mi nga vutisaka mi nga sungulanga mi ta ka mina ni mati va swi swa tiko leri na a mara ntshembi se swi fikile nga va yile chika kokwana a fana lave mina ku sungula ku khala ngo leswi kokwana ni va nga swi vula na swimukela mi nga ni hlanganisa na vona ivi ni n'wi hlanganisa na vona ha swona kumbexana kumbe no laha swilo mina mativana se Afrika wa vulavula mingisero mina kandisa rito 0657443911 hi bela riqingho ka 0860002543 na ri teka riqingho ra ro ni byela swihi kumbe swihi leswi nga na swo andaka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hele ka mugana lona FM komandela 15 minutes ntsena ku phela ora ya 12 nongona ku Afrika wa vulavula a hi tlheleni ka tsongo ka timhaka leti atika vulavula wa tolo ta mati ne mukhanselana a va yimise voko va ku meni la ku hlamula ti basisa ka so leswi swa ku meni xavisa mati kambe veri ku na milawu leyi lawulaka va khanselara a va vulavuli a ni tivi ku mi yi tiva ke loko ku ri ku yi koho swi vula sweswo veri va khanselara va vulavuli a ni swi tivi mi ya tigangiserisa ku yini ti vota ko mi kha mi nga vulavuli na vaaki ka xiyanimoya mi nga tiveki loko va nga mi tivi mi ta kurisa ku yini kambe veri ku na wu vula sweswo ku va makhanselara va vulavuli kambe laha ku nga a ku vulavuriwa ntsena ku i mukhanselara wa ward 35 va xavisa mati leswi va tata va ta vula swona a ku ri sweswo ku mina ni mukhanselara wa ward 35 a ni xavisi mati ma swi vona se kambe a va koti ku ta va ta vula sweswo a ni kha ni bula na bule na vavembe va tshaku swilo leswi se swi le khoto kambe loko swi ri khoto xivutiso lexi hina hi lava ku vutisa xona a ku nga ri ku swi le kwihi a ku ri ku
mati ma hindza ke laha ma nga hindzeki hi swona hi lava ku vutisa swo ntsena ku mati ma hindza ke hi swona hi lava ku tiva swona se hi ze hi ya na le ka hosi madonsi va ri ka yona na vona va ta hi tsalela hungu lava hi byela ku swi famba ku fika kwihi hi tlhelo ra timhaka ta ku mati se ma hindza laya ma nga pfariwa kona na hi yo mhaka nkulu ya leyi leswaku va khomiwa ku ndle ka hina hi na ha ngheni ka swoho sweswo hi na ntirho na swoho leswi nga na ntirho na swoho sweswaku mati ya fika ya hundza ke ya ka miganga leyin'wana hikokwalaho ka ku va yi pfariwile laya hi laha hi nga kona ntsena naswona loko ma nga se hindza hi nge hindzi na hina hi ta yima kwa se hi teto timhaka va ka hina 0860002543 a hi ku tivingisa ra mina ku u khome timhaka ku na xipano lexa xa nkulukumba Raymond Mdaka ma xi vona xipano lexa xa lava malembe le hansi ka 20 ku na ntlangu va tlangaka namuntlha hi yo mhaka va nge ri xipano xa majita xi hundele ka rengo ra ti-knockout ta mphikizano wa majaha ya malembe le hansi ka 20 wa FIFA World Cup va nge ri nga hundziwi hi ntlangu wolowo hi ravunharhu hi hafu ku bile awara ya 9 madyambu lawa loko xipano xa laha tikweni xi ombana na xipano xa Colombia ntlangu lowu wu ta kombiwa ka SABC Plus ka ha ri na swo tala mitlangu yin'wana ya majaha ya malembe le hansi ka 20 ya mphikizano wa khapu ya misava ya kombiwa ka SABC Plus loko yin'wana yi kombiwa ka SABC Sport na SABC 1 va nge ri hisa mujeko wa Afrika-Dzonga a hi seketeleni amajita FIFA Under 20 World Cup vuhaxi bya ntlangu lowu byi ta kombiwa eka SABC Plus ntlangu lowu wu seketeriwa hi SABC Sport i ntiyiso na kwala ka Munghana Lonene FM ta wu twa hi yo mhaka ku ta va na ku cincanyana ka minongonoko madyambu lawa leyi nga ta va yi kha yi fambelana na ku va yi kha yi nyizela mitlangu ya nongonoko wo fana wa tidyondzo mi ta wu kuma hi awara ya 7 ku fika awara ya 8 leswi nga ta endla leswaku hi awara ya 9 mi ta kota ku ya mi lulamela ku ya vona ntlangu luwa futhi hina hi vulavula ku ririmi leri hi seketela xipano lexi ku tlula na leswi van'wana va seketerisaka xiswona hi ku mudzaberi wa koho twana vito Raymond Mdaka ma swi vona wa ka hina se a hi n'wi seketeleni a hi yenini hi ya vona ntlangu lowu a hi yingiseleni ntlangu lowu ka Munghana Lonene kumbe hi vona ka SABC Plus hi seketela wa ka hina loko mo vutisaka lava va tixaka tin'wana mi vutisa ku i mani a nga tshama a fika ka xiyenge xa nga fikisa amajita kona a ri kwele ka mpimo walowo hi vulavulaka hi wona i ma that's what sa hi seketeleni sweswo a hi mutwaneni mingisero mina 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula mingisero wo sungula hi loyi nhleka Nhleka ni minjhani? papa mina hi pfukile n'we njhani wena Hi pfukile. ni khenseli swinene ku mi bela riqingho mi ri rin'we A mina na concern GBV. Hi ku loko munhu a hluriwile u fanele a vula ku se ni hluriwile hi rini hi karhi ku vulavuriwa ku plan A yi hete ku hele vanhu ku tshamiwa ka plan A why ku nga yi ka plan B malembe ku dlayiwa vanhu vavasati va dlayiwa why munhu a nga vuli ku se ni hlulekile tsandzekile ku ringetiwa rin'wana ringo se mi vula ku i mani a fana yimisa voko la ka i vavanuna lava xanisaka vavasati kumbe vavasati lava xanisaka vavanuna kumbe i mani xin'wana lexi ni nga vulaka xona ku va n'wanuna a hi ku va buli yeah a hi ku va buli ku va u ta ku n'wanuna se lexi mina ni xi solaka ni nga vulavula na Buti Baloyi na Mathebula Buti Baloyi lava va nga kwala ka kondletela ku vavanuna va nga dlayi vavasati na vana right mara va fanele va swi tiva ku xilo xin'wana na xin'wana lexi hanyaka xa male a xi fana xa female ene ku va male a swi vuli ku u fanele ku va bully no ni pfuneni ku twisisa kwala loko mi ku xikombiso xexo mi xi tisela yini xa ku ku nga va xifuwo ku nga va ku ri xiharhi ku nga va ku ri munhu loko a ri male a nga fani na female mi xikombiso xexo mi lava ku fikelela yini hi ku hina hi maAfrika-Dzonga hi ri va xinuna na vaxisati va fana hinkwavo vanhu hi vanhu hinkwavo a va fani vanhu valava
se ni la ku sweswi loko mo va na tihuku kumbe mi na timbuti mi teka xiphongo mi yisa kaya a ri tshangeni ra n'wina la ku nga na xiphongo xin'wanyana swilo swa swi byeleteriwangi a swi hanyi swi swona swa ku xiphongo xi fana na tokazi notes n'wanuna a nga fani na n'wanuna a hanyi vununa bya yena mara a nga vi bully ntsena mhaka yi komba a hanya a tikomba ku i n'wanuna mara vubuli ni pfuna ni ku twisisa loko hi kha hi vulavula laha hi ka munhu loyi kumbexana nga tsandzeka ku twisisa rito rero ra bully i yini bully mi nga ri tlatsamuxa ku yini ku loko a hi nge n'wanuna a vuya kumbe i karhati hi swa yena lomu a taka hi kona fika kaya a hangalasela vana kumbe vana va nghena hansi ka matafula hi mhaka ku yena i vuyile ene tsundzuka loko va ku n'wana va n'wi a crash va n'wi vutisa ku papa wena mani a vula lowun'wana va ku papa wena mani a vula lowun'wana loko va vutisa wun'wana va papa wun'wana i sathani hi mhaka ku loko a ri ku vuyeni va ku eyi tumberani sathani va vuya va vula papa loyi se ku va u chaviwa kaya a hi swinene ene u lave nsati wa hi ku n'wi rhandza se ku va u hundzuka ingaku wewe kaya ka wena wo kota ka boxing kumbe wo vangala no ways a hi swona mara ku va ku tekiwa n'wanuna a fananisiwa na munhu wa xisati a hi swona a wu khalaxi mhaka hambi va khala va ku nhonga a ki muti ni mi tweli papa se swi vula ku n'wina hi fanele hi ya tshama hansi hi languta ku hi languta njhani timhaka leta ndzingano wa rimbewu ngopfungopfu loko hi kha hi languta ku hi lwisana na madzolonga lama nga koho ku ya hi rimbewu hi ndlela yaleyo mbewu a ti ringani wa vona ku plan A yaleyo plan A mbewu leti a ti ringani ntsena mun'wana na mahanyelo ya yena ni nge vuyi kaya ni fika ni kuma ku yindlu ya pfuta ku nghena mati ka nsati wa mina ku why ku pfuta mati lama zengeni ku nga pfalekanga no ways a swi kongomi yena i munhu wa xisati nametweli papa nametweli imani twa van'wana khenseli papa tlhelo rero hlayisekani papa khensa veri plan B va lava ku nghena plan B 24 minute yi peyila wara ya 12 nhlekani ka khenseli ku mi ningiserile ka movha ya manyunyu loko hi kha hi fambafamba laha handle laha hi kuma mahungu ya ku va vanhu va hi byela ku va hi yingisela i va languta wa swi vona ku heyi na ri ku nghena xiyanimoyeni ni fanele u vulavula u swi twa u vulavula hi yini hiku vanhu lava va ku yingiselaka a hi vanhu ntsena ni hava mbuyangwani ni ayi amukeleni la nhlekani hayi na hina hi le movheni yo ka yi nga ri ya manyunyu mpfukile yale gazi yaleyo i gazi evotete matiwa swi ngo twakala nga ku ni na switele a na switele ni wun'wana wa family leyi a yi khumbekile aka vanhu lava nga hi siya ka vanhu lava nga kuma accident a ku na hahani wa mina laha a va twanane ku ntirho ta sungula hi 6 a kerekeni okay right 5:30 mina a ni ri kerekeni lexi nga ni kwatisa ngopfu botpet hi 5:30 yale a ni ri kerekeni ni kumbeke ku ri mina ni controla ku ti hexe ku ti kota ku nghena ku hi kota ku va na space a ku fikangi na metro police ya yi 1 ku ze ku ba nkarhi wa ku hi huma a kerekeni hi ya a groundini still a groundini a ku ri hina va community hi kha hi controla sweswo number 2 loko hi fika groundini ti-ashas leti a ti vekiwile ku ti controla ku matende ku nga tshami vanhu ku ta tshama va family a ti tirha ntirho wa tona family a yi kumangi ndhawu yo tshama hi tlhile hi kota ku ri hi tiyisisa ku fanele ku hungutiwa van'wani va vanhu va family va ya handle ku yimiwa nkarhi wu nga wa sungula ntirho wu nga sunguli MEC va kha va huwelela ku hi kombela ku pfuniwa hi switulu ku family yi ta kota ku tshama hansi that is number 2 a swi ni khomangi kahle naswona sweswo number 3 vanhu lava a va ri laha a va tele community ku sunguleni a ku vambiwe matende kusuka le khoneni ya ground loko va fika va mfumo va fika va tlhantlha matende lama va faka matende mambirhi va ma vuyisa kusuhani ma hlangana matende lamaya leswi vulaka ku vanhu lava ka va nga ri ku matendeni a va nga koti ku vona nchumu leswi a swi humelela laha ni ze ni kumeka ni ya ni ya vulavula na protocol ya ANC lawa ya ri kona laha ku ri ni kombela ni remove ti-band leti nga la ndzhaka n'wina laha because vanhu lava nga hala it's more than 500 people they are not seeing nothing so why va ri laha
a ni hlamula ku a va nga expectangi vanhu vo ringana na valawo ni ku nga ni hlamuli hi ndlela yaleyo because everyone but no ku ri laha ku ya va ku tele ku fika kwihi so i nge ni hlamuli hi ndlela yaleyo so a ni khomekangi kahle hi maendlelo ya swilo ehansi ka mfumo wa hina kumbexani swi nga va swi vula ku xiyenge lexiya a xi fanele xi tirhile xa va xa va mani violet xa maphorisa ya swa le magondweni mi nga katsi mametro ku hava hala Limpopo kambe maphorisa ya swa le magondweni ma koho a Collins Chavani maphorisa ya swa le magondweni ya koho a Vhembe maphorisa ya swa le magondweni ya kona ka hofisi ya kumbe ka ndhawu ya mani violet se hi laha ni hleketaku ku maphorisa malawa va fanele va vonakile va kha va chayindela va kombisa ku mani ya hala mani a nga yi hala loyi a nga ri ku na tag a nga yi hala sweswo kambe hi ta tirha mina ni ta tirha na vanharhu kumbe 4 ya vona loko se ti ya emandzwaveni loko ni va byela ku a hi ndleleni ku movha leyi yo ka yi nga ri ku na wa family wa teke yi nga ha ngheni ya mandzwaveni because emandzwaveni a ku nge hi tirheki va ni byela ku munhu i nge n'wi koti ni ku mara mi ta lava ku tirheni loko ri andla ku tirha mo suka hina hi ta controla as a community ya laha hina hi nga khumbeka swi nga ni khomi kahle mantisisi xa n'wana xa kona i ku premier va valawurini va kombisa mhaka ku everything leswi swi nga laya swi fambe as a site ra donation leswi swi vulaka ku government a yi va pfunanga nchumu vanhu lava va nga feriwa hi mhaka ya yini swin'wana swa tihomu botsa ni byela ku hi dlaye homu hi 5 ka yin'wana ya miti ya tsemeleriwa nkarhi muni ya swekiwa nkarhi muni va hi feyile ngopfu vanhu lava kumbexani hi nga vula ku ku ngo va ku i tidyondzo leti ti fanele ku ti dyondziwa mi ta mi stream kha ni vulavula na tatana Xikwambani kha ni kombisa ku kasi a ku na komiti ke leyi langutaka timhaka ta ntirho lowu loko ha ri laha hi timhaka ta ti-death certificate na ti-postmortem sweswo swa ku taniya so na hleketa ku nga va ku ri na swin'wana sweswi ku nga va swin'wana swa leswi hi nga vulaka ku van'wani va tsandzekile ntirho wa vona van'wani va ta dyondza kusuka ka yona mhaka yaleyo kambe leyi mina a ni lava ku kamba yona kusuka eka n'wehe i ku swa olova ke ku va fika n'we mi tirhela mfumo ku hava mali leyi va va yi vekile va ku leyiwani i ya ku loko ku tshika ku va na leswi na vona ni tshemba ku va kha va endla sweswo swa ku n'wina mi nga kota ku hi pfuna hi pfuneni hi wele hi khombo leri a mi swi hleketi ku swi nga swi ri tani yes swi koho sweswo but lexi ni lava ku mi kombisa swona swi vula ku loko ku ri ku a ku nga kumekangi ti-donation a ku ta va ku nga lahliwangi na lexi xi fanele xi humelele laha premier laha va nga pfumelela tifemeli ku a hi lahleni hi Saturday hi mhaka ku mina hi Sunday hi ta va ni nga ri kona hi laha problem yi nga sungula kona lexi a xi fanele xi humelerini nkosi luwa a wu ri nkosi wukulukumba a va fanele va pfumelele tifemeli ku endla swilo vhiki leriya a ku ta lahliwa ka weekend leyi ya ka yona hi mhaka ya yini hi mhaka ku ntirho lowu fanele wu endliwa wu tele so the reason ya ku vona va tsutsumisa ku fanele ku lahliwa hi Saturday va kha va swi tiva ku ve nge fikeleli a ku ri yini no na swi twisisa sweswo kumbexani na sweswo swa ku i tidyondzo ti nga ta dyondziwa ku ya mahlweni kambe a va gingiriki mara mingiseri na swi twa ku va nga va lexi nga ni kwatisa ngopfu i ku ni kumeke mina ni kha ku va a ni nga appointiwangi hi munhu ku ni kumeka ni kha ni ya leyi na leyi i mhaka ya ku va ni tiyisisa ku ri I'm a part of community hambiloko ku ri ku a ku nga ri na membara ya ka hina a yi fili laha mina a ni ta va ni yili kaya to support the community leyi ni humaka ka yona a ni ta va ni fambile mina so mara loko government yi kumeka yi hi feyila hi ndlela liya va feyila khansela wa hina swi endla hina a nga tirhi nchumu that guy hi work hard ku ri hi kumeka hi kha hi fikelela swilo leswi hi nga swi fikelela switanana mara mina hi ku ya hi mina a swi vangi kahle hi we swi nga ni twa xiswona a va swi dyondzi ku ya mahlweni ende community yi nga miyeli loko swi ri wrong va hleketa ku swilo swi wrong wun'wana i tsale ka xitatimende xa MEC a tsala ku ri hina hi vahlampfa MEC a va burisana na vahlampfa these things is written from the communication ya department a yi talangi hi munhu njeni which is wrong swi sweswo vele hi vitani vahlampfa a hi sunguriseni kahle yeleyo mi ta ku na yona xihehlo xikulukumba ngopfu mi nga yimani nyana khomani nyana mi nga fambi khomani nyana hi nge pfumeli mi ta na xihehlo xexo ivi hi ku fambani yimani ni ku tani mi nga fambi n'wina khomisani sweswo ni lava ku hi nghena ka nhlokomhaka kambe muyingiseri loyi a nge fambi a nga se endla ku hi twisisa leswi a swi vulaka mi ri ku endleka yini buti hina group hina leyi yi nga ya community ya Tiyani leyi ku vulavuriwa ku everything swa Tiyani lexi nga humelela ku na
kuna clip yo karhi leyi Premier a va kha va vulavula outside the tent laha nkosini va kombisa ku va kombela ku ri vachayeri va chayela hi vukheta va nga vi na vusompa endleleni laha henhla ka clip liya ku tsariwile ku Premier i le ku nyikeni ka mbulavulo wo karhi mayelana na gome leri nga humelela tiko ra Tiyani vahlampfa ku tsariwa ku vahlampfa ni na yona inani yaleyo kwalaha ni nga kona ta mi sendela yona ka WhatsApp mi ta yi vona so ni ti vutisa ku loko ku ri ku munhu wa communication a ta hi tsalela ku hi vahlampfa i vula yini sweswo i mani munhu wa communication no a ni loko Premier Botphethe a nyika inani mbulavulo kun'wana na kun'wanyana va va ri kona vanhu va communication hi vona va nga na right ya ku posta swilo swa Premier aka page ya province mantwisisa so there is a head leyi nga tsariwa laha henhla ka mbulavulo wa Premier lowu nge a vulavurisana na vahlampfa a ni tivi loko ku ri ku leyi clip mi nga na yona hi yona na hi ku na yin'wana leyi ni nga rhumeriwa yona ivi ni vheta ni yi landzelerisa ivi ni ya ni ya kuma ku wun'wana i lo fika a ke vutivi ka yona laha va Premier va nga recordiwa va kha va vulavula na nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga loko va kha va reportiwa va kha va recordiwa va kha va vulavula na ka nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga ivi loyi a nga posta a tsala sweswo mi vulavulaka hi swona se xivutiso lexi ni lava ku vutisa xo ka n'wehe i ku mi yi kume yi ri ka page ra mfumo clip leyi kumbe n'wina mi lo hangalaseriwa yona ya loko ni vona clip leyi ni nghene ka official provincial office ya Premier page liya ka Facebook this is where I get these things and then ni khopa ni va na yona ku ni ta kota ku understand yi fika njhani loko ri ku himpela a hi vona va Premier ke va office ya Premier va nga tsala sweswo va yi pfumelele njhani yi fika aka vona swi ta lava hi ya yi languta mina na n'wina hi ta vuya hi yisa mahlweni hi ku mina ni yi vonini ka vula leswi mi vulaka swona kambe ni tsakisa hi ku loko mi yi languta mi ta swi vona ku munhu Premier a va nga vulavuli na munhu wa communication a va vulavula na muteki wa mahungu wa SABC leswi vulaka ku munhu luya i lo teka clip ene va communication vona hi voxe minkarhi ya ku tala loko hi ri ka ti-event va ndla swa vona hi voxe se swi ta lava swi va swi ri hava xi xa SABC kumbe channel yihi kumbe yihi kambe ta ene yi lavisisa ku ya mahlweni hi ta kota ku kuma vundzeni bya yona ni khensile tlhelo rero inkomo a hi languteni leyi ya ntshamo lowu nge le kwini mahlweni eka Western Cape a Cape Town kahle laha ku nga na Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va kwele vele ku vulavuleni na namuntlha na sweswi vele ku nyikeni mboni ku le ku pfutapfuteni swilo swo tala laya ku le ku vula un'wana no tanga hatangi namuntlha andaka loko ku vulavuriwile tona se xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni n'wina i ku matetwelo ya n'we hi wahi ka timhaka leti nge le ku endlekeni tlhandla kambirhi hi yaliya hi vulavulaka yo ya tikereke ti tele kambe ku na van'wana va vafundhisi va hehliwa ku a va lavi ku lawuriwa swi nga va swi ri ntiyiso ku himpela a va lavi ku lawuriwa kumbe ku na swin'wana leswi va swi rilelaka ke n'we mi nga vafundhisi n'we mi nga kusuhi na swona hi byeleni ku kahle ku endleka yini hi ku va CRL commission hi ta va hi kha hi bula na vona loko hi vuya mahungwini ya misava ya awara yan'we hi ta twa ku kahle n'wina mi lava ku ndla yini hi tikereke leti se n'wina vinyi va tikereke na n'we mi nghenako matsaka hi leswi nge le ku endlekeni ke nomboro ya leyi ya ntolovelo 086 000 2543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela leyo hina hi nga ta va kha hi twa n'wina ku mi angula mukuyini ka mhaka yoyoleyo i nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela vona twi kusuka haleno a studio 2A hi le Polokwane eka nhlekano se la ku twa n'wina 0860 002543 ni ta ri teka riqingho rero na tshembisa andzaka leswi se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula
Hi bulin 0860002543 nawona ku Africa wa vulavula ile ka Munghana Lona FM nga tlhamitirhisana mathebula DP at sabc.co.za anda ka sweswo mi nga kandziyisa rito ka 0657443911 ma ha ri ku tsandzekeni swinene loko swi ta ka timhaka ta ti-voice note leti mi hi rhumelaka toho ti-voice note leti mi hi rhumelaka toho ti va ti ri na timinete tinharhu timinete ta mune timinete ta ntlhanu sweswo a swi koteki ku hi nga ti tlanga ti-voice note ta muxaka wolowo voice note ya hina hi ku nyike ku loko ni nga yi hoxisi ka nongonoko hinkwayo ka minongonoko hinkwayo leyi nga kola i voice note yi ri yoxe yi nga na nkarhi wo leha ya makume ntsevu wa second minute letin'wana mi ta twa kha va ku 45 makumenharhu wa second hina hi ku nyika makume ntsevu wa second ku nga minute hinkwayo leswaku kandziyisa rito ra wena u hi byela ku n'wangulo wa wena ka mhaka leyi u tsavulaka yoho kumbe u langaka ku vulavula hi yoho hi wihi nomboro hi leyi 0657443911 naswo tiyisisa leswaku loko i angula ka mhaka yeleyo ku va ku ri wena ntsena u twalaka ku nga vi ku ri na un'wana munhu a twalaka eka yona hi ndlela yeleyo a ku twali wena sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku loko ku ka ku twala wena na vayingiseri va ta twa wena ntsena ku nga pfi ku twala na mina le ndzhaku loko se i teka xiboho xa ku se na kandziyisa i timi hinkwaswo siku na yin'wana ni nga yi kuma tolo a ni ku ni ta mi tlangela yona muhumelerisi ya ala ya ku va un'wana a kha kandziyisile ivi un'wana va n'wi huwelela va n'wi vutisa ku xikhiya xi kwihi se mina hey swi rhumeriwa hina swi tita va ka ku xikhiya xi kwihi swi kwala rakeni ma a na ha vula khala se hi fanele hina hi swi tlanga ivi mi jika mi ku a hi tlangi ti-voice note ta n'wina se sweswo mingisi ro mina ti kandziyiseni ti nga hundzi minete hi ta kota ku va hi twa tlhelo ra n'wina ra mhaka nomboro i 0860002543 va ri ku na match lowu nga va kona namuntlha wa ya ku mahlweni wo kavanyeta hi ku na timhaka tin'wana leti nga ri ku yini mahlweni leti ti hetelelaka ti endla leswaku vanhu va nga koti ku lava vateki va mahungu va nga swi haxi kambe wu va wu kha wu susumetiwa kumbe wu tisiwa hikuva van'wani va tikereke va kha va vilerisiwa hileswaku va le ku milawulawu leyi tisiwaka hi va commission ongeti a yi fambelani na leswi va lavaka swona se xivutiso ku ta va ku ri ku n'we mi nga na tikereke n'we mi nga va fundhisi tikerekeni n'we mi nga swirho swa tikereke matitwelo ya n'we hi wahi ya ku va tikereke na toho ti lawuriwa ku fana na swiyenge leswi swin'wana swi nga koho vadyondzisi va lawuriwa ka SAIS vadokodela va lawuriwa eka HPCSA sweswo swa ku taniya se xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini sweswiwani hi nga koti ku va hi amukela leswaku na va tikereke va amukeriwa hi ala tlhelo ntshamo lowu langutanaka na timhaka ta vukungundzwani lebyi fambelanaka na timhaka tele maphoriseni na timhaka kumbe xiyenge xa vululami wa haya mahlweni le a holweni ya vaaki a Cape Town laha ku nga na ntshamo wa palamende ya rixaka ra Afrika-Dzonga ku fika sweswi endzhaku loko mi ta tsundzuka ku ako lowa wuye wutshwa hi ndlela yaleyo sweswo swi hetelela swi endla leswaku va na nkavanyeto wo wolowo se mitswenini va ka hina hi twa ku mi angula mi ku yini nomboro yaleyo 0860002543 ni ta ri teka riqingho rero rimani ni sungula ni lunghisa leswi hlayisa vutomi bya wena na bya van'wana hi ku teka nkarhi u yingisela switsundzuxo no landzelela milawu ya le magondzweni Munghana Lona FM u tlangela na wena n'hweti ya vutleketli #hlayiseka emagondzweni Munghana Lona FM magombandlela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula imane ni lava ku ta vulavula hi le hungu rero ni kha ni tshama muyingiseri la loyi a nga ni rhumela tsalwa a vulavulaka hi timhaka ta vafundhisi a nge ri van'wani va vafundhisi khalanga xin'wana swa swiphiqo i ku va ku langutiwe mi kuma ku tikereke loko ti sunguriwa ti va ti kha ti sunguriwa ku ti fumisa ku endleka yini la xi va kha sungula ku ti fumisa se swi hetelela swi nga vi swona loko se vanhu va lava ku tirha milawu hi ku maendlelo ya vona
iba ya lawa ya ku lava ku tifumisa ni kombela mi nga vuli vito ra mina tirhisa mathebula tp@sabc.co.za imani ya ka un'wana mixer a nga rhumela na yena i ri khalanga xin'wana lexi nga le kona hi timhaka ta mkhwanazi i mhaka ya ku na vanhu vo tala lava va vulavulaka hi timhaka ta mintlhontlho leyi nga koho ngopfungopfu loko langutiwe ka timhaka ta ku mi tsatsundzuka mana na vathavi le Dlamini va tshami va kombisa timhaka ta ku na vanhu va nga na swikweleti erifela ku ri na vanhu lava nga na swikweleti tsona ku vona vanhu i vachowini kambe amukeleni loyi mingisero nhlakani aye khalanga aye papa minjhani kwazi ya hina i pfukile hi nga vona but pfukile wena na ku vulavula kale ya tikereka ni ya i bishop Ngobeni i gandaganda ka ni huma ka maxavela la ka hlamisi mara kereke ya hina i le Jona Precious House ya na ti branch ta i tirhise ku va commission a yi fanele nghenelela kumbe mfumo nghenelela after tsakisa hi ku a ni sweswiwa sweswi ni swi vulaka ku van'wana loko va pfula tikereke va ndlela ku tifumisa i ntiyiso ku munhu loko o dyondzisiwa ku profeta kumbe ku khomelela vanhu ni kuma a nga na xitifiketi i suke kwala Giyani a ya pfula kereke ka nkulu ende ndzi hava xitifiketi leswi a fikaka swindlaleni kuma nkama van'wani vanhu va vavasati va vona van'wani va byeriwa ku no loko ni ku pfuna kusuka xilo lexi nga ka wena ni ta nyika movha wena ku na timovha ta i4 van'wanyana ni kuma ku na mali yaleyo a yo va na akhawunti ya kerekeze va nga ri na xitifiketi loko mo kuma ku nghenelela ku vona ku kereke i va na xitifiketi profeta i va na xitifiketi nkama wun'wana na matitelo ya vanhu ka swa kereke loko kan'we profeti mo ndlela ta ku va mhani va vulavula hi kereke va vulavula van'wani ni kuma ku munhu i lovele hi mina i na 3 million mina mfundhisi kerekeni ni ku veka 3 million ya le ka akhawunti ya kereke i ta yi kuma yi ri 4.5 loko a yi lava va ku no swi na problem papa hina i le Nigeria se ya nga veka mali liya loko a vuyisa yi kuma mali ya wena na gcina nga yi kumi mali ya yena ni vumbhoni byo papi le Nigeria kumbe ya a nga ta mali yi suki nga ri na sweswo van'wani va nge pfumeli ku mfumo wu nghenelela mara swi tele leswi ndleka ku fana na sweswiwani kwale problem yo tala na laha vona ku maphorisa ka tshinelela kona ni kuma ku munhu lo profeta vanhu vambirhi kerekeni eke a kula a nga se zaberiwa a nga se vupfa i pfulekise jarani i fika a chela mati a baketeni i tshama hala hluvurini n'wasati a tshama hala hluvurini endlela kumba un'wako wa vakhongerisa kha va pfukile matihlo ma vona yini miri wa yena na ntsumi ya xikwembu yi ri yini loko va endla swilo swo fana na sweswo mara kwalaha swi ya fikelela ku vanhu valava vambirhi loko se va vulavula mundzuku va vulavuli ku tsakelana nkama wun'wani swi ya byala rirhandzu ro ka ri nga ri kona hi ku hinkwavo nkama wun'wani kuma ku ve le vukatini se a tikerekeni swi tele leswi va nga ta ka va nga swi lavi ku mfumo wu nghenelela hi ku loko wo nghenelela tisejara ti ta va na order mali ya kereke yi ta fambisiwa hi ku ya hi nawu wa tiko ivi se swilo swi ta teka kambe a ni voni nga ka swi ta va kahle loko wo nghenelela va tlhela va meka sure ku certificate kona sweswiwani a ni munhu wa swi kota ku mina n'we hi nga ku pfula kereke mundzuku ivi hi humesa 750 hi byela vanhu lava va endlaka certificate ku kombela certificate a hi vona vasaberi va hina va to hi nyika certificate mundzuku ku na gandaganda church khalanga church and then loko se yi kha yi xavisa vanhu ku ndleka swilo hinkwaswo loko va ku mentor wa wena mani kumbe rizaberi wa wena i hava muzaberi vo tala ni ma swi vona ku fana na kereke leyo ye le tilukwana loko munhu a ri na yona ku na nkarhi lowu va va hlangana va kota ku vona vufambisi bya vona mara letin'wani fana na hina mina ni le ka Zion van'wani va le ka vazalwana mara kuma ku munhu wo tipfulela loko ma n'wi vutisa ku nkulukumba wa wena mani i hava nkulukumba xitifiketi xa kereke ya hoxikulu a ri busy hi xona se leswi ve nge ku na munhu wo karhi i ri mi ni tekela sata ku hayi i nsati wa yena a nga lo ta ka mina hi ku mina a ni n'wi hlamusete xin'wana xa ku mi n'wi hundzisa swona swo fana na leswi na mi swi vona ku vo tala ntiyiso ve nge wu lavi hi mfumo wa hina kambe loko wo nghenelela mfumo tikereke na rito ra xikwembu a hlayiseka hi mavonelo ya gandaganda petikalanga khenseli swinene boti wa mina khenseli tlhelo ro mi nga ta na rona 0860002543 na vona ko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Komba Ndlela va ri yin'wana ya timhaka ku nga va ku ri yoyoleyo n'wina mi angula mukwini ta ri teka riqingho rero kambe yimani sungula no ndala Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula so mingisero Munghana Lonene FM 0860002543 I am kidding one mingisero lo nhlekani khalango minjani epfukeli papa minjani n'we epfukeli mi vulavula na Musa Maceke la
inkombo la ku ta ya tikereke leyi ya matibale ya tikereke khalanga vafundhisi lavo tala se va tirhisa vandla ra vona ku va sivelela ku ti nga regulatiwi mhaka ku va kuma mali ene va taxiwa ni ri se sweswi ni vulavulaka na n'wina ni tirhela dorobeni ra Pitori ku tele na le Union Building va swimbalo swa tikereke va tele va machele Union Building sweswi so va ringesa ku swi sirhelela swa tikereke ta vona ku a va swi lavi ku swi regulatiwa ku loko va regulatiwa hi swi tiva ku se timali ta vona ta va ti kuma ku va nga taxiwi se va ya ku taxiweni manje kambe swi onha yini ku ka va nga taxiwa ku va se va taxiwa va nga vilelela ku swona hi ku vona ka n'wina mativa ku leyi tikereke to tala a ta ha pfumeleliwangi ku fambisa rito ra Xikwembu ti pfumeleliwi ku endla business ku va kota ku kuma ku endla xikimi xa mali hi yona kereke ko va ku la ku endla mali kumbe mali yo va xiphemu xa vutomi leswi vulaka ku loko va kha va hanya va kutani a swi ta languteriwa sweswo ku va hetelela ku va va kha va tirhisa yona mali yeleyo ka timhaka ta ku va vutomi byi ya mahlweni ku nga ri mhaka ya ku va endlele swona kereke kalanga loko mo swi langutisisa tikereke to tala especially kwala ndzeni ka doroba la Pitori la ni nga kona loko ni langutisisa tikereke leti nga kona lani na vafundhisi va kona loko mo swi landzelelisa hi lava vo tsakisiwa hi ku va komba vanhu mihlolo leyi mihlolo ya kona yi ngo yo heha vanhu ku va ta ndzeni ka tikereke va tisela mali leyi loko va se va ri ndzeni ka tikereke va robiwa timali ta vona ta ti-fashion pound va byela ku loko huma mintirhweni xavisa lexi tisa mali ya wena u investa hi ndlela leyo i ndlela yo va koka va tsakisiwa na kereke hi tivi ku tiva ku vona vanhu va South Africa hi tshemba ngopfu ka tikereke ku ta hi pfuna kasi vanhu lava lava mali hi hina na meti ya leswi u nga tala na swona ka chavisa la ka chavisa khalanga lani swi vona ku vanhu lava tikereke leti nga tala la ve le ku tirhisiweni sweswi ku tala Union Building va ta teka ndhawu ntsena kambe loko mi ku vele ku tirhisiweni mi vula yini a vo va ku lweleni timfanelo ta vona tanihi vakereke a ni ngo na vona swa va khumba hi tikereke ta vona mina a ni pfumelelani na swona hi ku yini sweswi loko va tikereke ta regulatiwa va chava ku fana na le Uganda loko va regulate tikereke va ta a hi lavi mfundhisi o pfumala tidyondzo leti ku fika laha se va swi tiva ku vo tala vo ti fikela i va twa hi ku fika van'wani o fika tsena hleketa ku loko ni khomi bibele va ta ni pfumelela ni pfula kereke loko pfula kereke na mali u hira muako ku pfuli kereke ku yiwa mahlweni ya a nga ta veka yaleyo khalanga botome ni mi twini khensile tlhelo rero ni khensile swinene inkombo swin'wana leswi nga ta endla ku loko hi fika hi rhurhela lava va CRL i timhaka toleto ta ku hi ta lava ku twisisa ku maendlelo ya vona ma ta ma kha ma fambisa ku yini i ncini xi hetela ku xi endla leswaku ku va na ku vilela kukulu ka muxaka lowu kusuka eka van'wani va vaaki kumbe van'wani va swirho swa tikereke leti ti va ku ti kha ti khumbeka hi ndlela yaleyo ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860 002 543 na ri teka riqingho rero andaka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero mugera lona FM makomandlela a hi tweni n'wana mingiseri loyi nhleka Nhleka ntatana Theo Mpfukile papa mina hi pfukile hi ngovo Mpfukile ne inkombo ai anti ritra mi ri tiveka ngopfu ari tatana Theo i loko ho langutisa swinene sweswi vanhu loko ka mabindzunyana lama ingaku i mantsanana munhu a ngo ti tirha va nga fuma swinene sweswi i vafundhisi vafundhisi tatana Theo va fume ngopfu ivi i langutisa vanhu lava nghenaka tikereke na vona va fumile na i kuma ku i vanhu lava nga ku hluphekeni ku huma timali to tala tikereke ku ve ku fuma mi vula yini ku va na swa le mundzeni na swilo swo tala leswi swa kahle leswi munhu a fanele swi fikelela hi loko a tirha ku fana ni n'wi nyika xikombiso wa tiva loko munhu a za a owna jarata leri nga majarata a xava majarata ma mune mo longoloka a wisa a aka manxini la Tsantseni la kambe a ni ri loko aka vanhu lava ta ku kerekeni ya yena tatana Theo va fika hi ma-3 va ta hi tibazi va ta fola layeni ku hakeriwa na distance andeni ka kereke ku loko tshame hi kusuka laha ku fika laha ku ta ku ri pulpit ya mfundhisi loko la ku tshamela hi laha i mali yo karhi
swi le ku tikeni tatana Thembu ene ha koti ku swi twisisa u fana na me a ni swi twisisi kahle ku meni kule ni nghena kereke swinene ene a kerekeni a ni tiva ku hi laha loko munhu a karhatekile a fanele a wisisa moya kona kambe loko mina lexi ni vulava ku tiva xona i ku vinyi va swoho ke lava nghenaka tikereke leti a va vileli buti wa mina hikokwalaho ka yini swi fanele swi va van'wena mi nga ri ku kona mi vilerisa hi ku va na tini va tsaka loko mfundhisi wa voho a kha a tshama dindlwini ya kahle va tsaka loko mfundhisi wa voho a famba hi movha yikulu a hi swona tatana Thembu ni n'wi vutisa xivutiso ku tindhawu ma ti tiva nyana ni ngo vutisa hi ndhawu yin'we ntsena ma ku va na ndhawu leyi a va nge hi le Xitswetla Alexander ya ivi munhu a tshama kwalaya ivi ni landzelela rito leri mi ri vulaka sweswi ku wa tsaka loko mfundhisi wa yena a famba hi movha wo duru wa tsaka loko mfundhisi wa yena a tshama Sandton yena kha tshama Xitswetla ina a ni nandza wa Xikwembu ni mi byela na ta mi byela lexi loko no lava ku leswiya n'wani futhi ni tirhisa rito leri ri nga tirhisiwa ra Xinghezi ra ku capture vafundhisi va tirhisa ngopfu Bibele ku miyeta vanhu na ku limita vanhu maehleketelele ya voho ya kahle ku va ta kota ku vuyeriwa va tirhisa tivhese va kahle ngopfu sweswo ni a kerekeni na sweswi ni munhu loyi na swi tiva va kahle ngopfu loko a lava ku mi pfulela vhese leyi nga ta fambelana na ku mi yima na yena leswi a nga ku swi endleki u ta yi pfula a yi hlamusela mi za mi tshama henhla ka yona n'wi muku a hi swona leswi mara a ntiyisweni wa vutomi i kuma ku a swi nga fanelangi swi va tani loko na mitwa kona hi nga humi ngopfu mhaka nkulu la i ku na machi namuntlha se hi ku vona ka n'wina a wu nga fanelangi machi lowu va terekere wo ndla leswi lavekaka ndlona leswi lavekaka ku tshika loko ku ri hi ku na leswi va lavaka ku swi implementa va mfumo a va swi implement i na ntiyiso we swi vula ku hi right famba na leswi va swi lavaka ku famba swi endla loko ku ri swi lava ku register swi endlisa sweswo nghena kereke ni mi tweli botima ni twa laha 0860 0025543 n'wina mi ri yini nhlekani aye bota wa mina mi njhani hayi futhi ni nga vona cancer swinene mi ri yini hayi nona a swi twa ku va yingiseri se va yi kandziyile ngopfu mhaka leyi ya vafundhisi leyi va tshikelela kwala ka ku kahle i timhaka ta ndlala na mina ni yima na vona botete vanhu va kota ku va pfula kereke hi xikongomelo xa ku yini ku lata kuma mali ma vona se swi dlaya ku tikereke teto sweswo ma vona nkarhi n'wini mi kuma ku va endla yini u pfula kereke and then u lava ku lava n'wanyana va nghena kereke va nga ngheneleli nchumu because ku na vanhu vo karhi a tirhisanaka na vona maybe ku tlilina mali hi ku nghena hi kereke ma vona so yona problem yaleyo swi dlaya ku tikereke letiwani ma vona so mara tanihileswi mingiseri n'wana nga vula nkarhi wun'wana yona government leya hina leyi a yi fanele nghenela ngopfu ka mhaka ya tikereke ma vona because munhu ti tirhela ta ku hi kona fika ku la ku pfula kereke ma vona a va chekisisi na ku munhu loyi mfundhisi hi pelapela kumbe njhani ma vona so government yo nghenela nkarhi wun'wana xikombiso va no u pfula kereke okay wa khongelela okay it's fine kumbe vo teka hi mfundhisi yaleyo tana hala xibedhlele ke ta hi pfuxela vanhu vambirhi vanharhu ma vona we take it from there se loko n'wi cheka leswo swi endleki mu futhi pfulela kereke a pfulaka kona tiyendli swa yena swi helela kwalaya a mi heteleleni vanhu se va hela va rila ke ma vona mara sweswi mara mari van'wana botpeti mo ko tala lava nghenaka yona vhela a va rili a va voni nchumu ku ri la yena nga ngheniki yena hi swi vona ku hayi ma ku na swin'wana a swi fambi kahle laya ma vona so problem yeleyo botpeti ndlala yi nga ku hlupheni sweswi na meto imani ya mahungu na misava ni khenseli boti wa mina tlhelo rero ve ri ndlala inkomo 0860 0025543 wena u ri yini mixo justice machine swi yime ku lunga ku lata hi byela ku mahungu ya misava lawa nga hi tshembisa wo se ya fambisa kwini mixo Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Avuxeni Pet Kalanga na muhumelerisi. Hayi xivutiso i ku
loko mi vulavula hi tikereke ha ti vona tikereke ta kwala tikweni ti kona a ku ta va mhaka ya kahle vhele ku tikereke na tona ti lawuliwa so leti nga tala ta matiko ya vanhu ve le handle loko ti tele vuwalawala ti hindza ta laha tikweni ti tele tikereke ya kona no yi kuma yi na vanhu vambirhi vanharhu loko ku ri ku va khongela xikwembu xin'we why va nga katsani a ndhawu yin'we loko ku ri tikereke yin'we swo fana sweswo so tona tikereke leti mi ya ti endla njhani na tona mi ya ku ti registereni na tona ti ya ku lawuliweni eze se swi mi vutisaka swona a hi tivi Karni Buffett ya mhaka tikereke loko xaniseni na South Africa hikuva ti-congregants wa le swikweletini ku lava ku tsakisa vafundhisi va famba va lomba timali tibank hikuva va lava ku chela ti-envelope ku phikizanisiwa hi ku ti-envelope ta ku ti na mihlovohlovo ku na yo basa ya brown ya pink a ti fani timali ti cheriwaka laha vanhu va ya swikweletini ku lava ku tsakisa vafundhisi so vo ti hanyisa vafundhisi a ku na xin'wana va nga xi langutela lava nghenaka tikerekeni ta vona va ha to hlupheka swinene mi languta timovha to fambaka hi tona munhu a nga tirhi ku pfuka njhe ku ya phukuteriwa hi sonto mara i famba hi timovha tin'wana yindlu ya tshama ka yona ku ka pimeriwa ti-envelope ku envelope ya so ku hoxa mali ya so ku hoxa mali ya so se ma swi vona ku tikereka to rhaniwa hi mali njhenjhe munhu wa kona kereke wena 15 years i kha ha tshamiwa tendeni wa nga aki miako loko ku ri mali yi nyiketela ku yisana kereke Buffett Vashomi Khalanga leswi swi endlekaka a tithekisini sweswiwani to ti-onara ti dlayana hi xitona Hlikani Buffett na Buterik na vayingiseri ka Afrika va vulavula Buffett vanhu loko va nga ngheni kereke ku sola va nge tshiki ni vula leswi Buffett loko va ku i nga landzi nyoka ankeleni wa yona va vula swo fana sweswi Buffett i mani mfundhisi loyi a fambaka huwelela hi mhalamhala kumbexani a ku tanani kerekeni ya mehe ku hava vanhu vo ya hi voxe va ku vala ku vona masingita ya xikwembu va ri na mfundhisi loyi voho vongolo ti hlawulela yena xana se criticizing the Buffett hi ta yi tshika loko Yesu a vuyini kumbe njhani mara kumbe hi ku Yesu a nge he vuyi mara still hawa ha ta tshama hi karhi hi criticize swa timhaka ta vukhongeri swa vukhongeri a hi swi tshikiseni sweswiya lava yaka va yi vo swi lava bye i novel kwala ka N'wamito Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela khenseni mahungu misava mixo justice mashindi khensa na n'we mi nga kota ku rhumela ti-voice note khenseni swinene matlhelo mavonelo ya n'we tani hi vayingiseri mavonelo ya n'we tani hi muyingiseri leswaku mi vona ku xiyimo lexi kambe mhaka kulu a ku le ku sandiweni kereke a ku sandiwi kereke kambe leswi ku ngendlekeni swona ku vulavuriwa hi timhaka ta ku va vanhu va kha va ku na vakombisi ku vilela ku na vakombisa ku vilela hi ndlela yeleyo se va le ku kombiseni ku vilela se yo mhaka hi vutisaka kahle va commission liya Cultural, Religious and Linguistic Rights Commission va one yini i ncini lexi va nga xivula hi ndlela yoyeleyo se na xandla xa mutshamaxitulu wa commission Ndabezitha Mahlangu va ka Mahlangu i tihosi se hi yo mhaka hi kha hi bula na vona hi ndlela yaleyo hi kota ku bula na vona eka nhlekani lowu hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona se imani hi bula na xandla xa mutshamaxitulu Ndabezitha Mahlangu hi kota ku twa ku va ri yini vona tanihi commission Ndabezitha nhlekani good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM Nakhensa ngovu that's all I can get to but I greet all your listeners as well thank you for having us
Thank you very much for giving us time to speak to you. But I thought last time when we spoke, we agreed that in our next meeting, you will be flowing. What happened? I am taking lessons. Believe me, you know, I know street Xitsonga and not the deep. Okay. Not the one that you can converse on radio. Yeah. But I'm taking lessons. I'm taking serious lessons, not only Xitsonga, yes, but also the sign language and Khoisan, because we support all languages as the Commission. I'm told Pretoria is a buzz with activity. There are a lot of people moving up and down there. Actually, church members have flooded the union buildings. Some people say it's because of your making as the commission. Let's start there. What do you know about the march that is taking place today from various church members? I must say that I haven't followed the events, but I can safely say that, you know, South Africa is a democratic country, and everyone has a right to march for any issue whatsoever. So I think that's insofar as we understand is that it's against what we are doing, but I think it is important to share with the public from our mouth in terms of what we are doing. We established a Section 22 committee, but before I even talk about it, is that I need to stress clearly that no one in this country can regulate religion. So the freedom of religion is sacrosanct, is enshrined in our constitution, and no one, not even the state, can take that away from anyone. So that's very important to understand. I think what we've done is we followed various processes in terms of the constitution as well as our act, as well as the obligation to implement resolutions of parliament. The portfolio committee in this case, where it said that there must be some form of self-regulation by the Christian religious leaders. So as part of that obligation, we then set up a Section 22 committee in terms of our act, which is what we launched last week. And many of the people that are marching are possibly marching because they see that as what they term to be the violation of the freedom of religion, which is not. Let's zoom into the Section 22. What exactly does the Commission seek to achieve by establishing this Section 22 committee? The Section 22, first of all, is comprised of various umbrella bodies across the country who are part of this, and their main role is to go to all the provinces to consult Christian religious leaders. So the first thing, it's not they are not there to regulate or to register churches, or no, they are there to consult all Christian-based religious leaders and organizations to say, what can we do as religious leaders to come up with some sort of a code of conduct and a form of how we can register the religious leaders for various denominations. Because it is important that based on the violations that we've seen of congregants, based on issues of sexual abuse, based on congregants being made to eat grass, to stop taking medication, it becomes important that religious leaders in the Christian faith themselves come up with mechanisms of how they can deal with such issues as we see every day. As a commission, we see these things every day. We get complaints every day. And it is very, very, very important to comprehend what we
see, if you can just take the sexual abuses, for instance, complaints that we see, we are obligated to promote and protect the religious sector and ensure that they themselves engage amongst themselves to do that. As this Section 22 committee is set up, we as the Commission will not have anything to do with these consultations. All that we are doing is to provide support, secretariat support, in other words, to book venues for this committee, to send messages to say this is now coming in Gazankulu, or it's coming in Thohoyandou, and so on, and just communicate those messages on behalf of the committee. But as the commissioners, we are not playing a role. So they will then engage across the country, all religious leaders, and then come up with a report that is made up of all the views of Christian religious leaders themselves, okay, to say this is what we can do. You and I, you in the media, if you misinform the public, there's a body that will sanction you. So we are talking about religious leaders, not religion, not to control churches, what they must preach. We can't do that in terms of the Constitution. So these bodies, we encourage that whilst they have a right to march, that they must engage the Section 22, put their views, and it's religious leaders that they'll be talking to. So it's not. It's important that they put their views there and they themselves engage. I was just about to ask you what necessitated the establishment of this very committee, and fortunately enough, you did give a broad explanation of what necessitated it. But then I'm looking at the capture here. It says the National Christian March, October 8, 2025, Pretoria, a large gathering to defend religious freedom and oppose state control of the church, involving various churches and faith groups. I'm trying to check on what you are doing from your side as a commission. Is it true or correct to view you as the state in this question? To say, when you say you are establishing consultation meetings wherein you consult Christian religious leaders in terms of trying to establish what you have just explained now, can it be correct, therefore, to say by state we will be referring to this commission? It's very unfortunate that they consistently say, talk about the freedom of religion, which I outlined and stated categorically that not even the state, not even government can do that, can transgress on that which is enshrined in the Constitution. No one, the freedom of religion is sacrosanct and enshrined in the Constitution, period. Okay? But when it comes to our obligation as the Commission is to protect congregants, and it is to do whatever is necessary to ensure that congregants are protected at all times. And we do that with the quest of ensuring that we promote religion. It's one of our mandates. So I think for me, I could never comprehend why it would be so difficult to consult. And we set up this Section 22 because we can't consult all churches in the country as the Commission. It would be impossible to do. So if the route that we chose of setting up a Section 22 is because it is comprised of various denominations. There's Pentecostals, there's charismatic churches, there's the ZCC, the St. Agnes Zion Christian Church, the Nazareth Baptist Church. So if you look at the representation of the members of this Section 22, they represent around 45 million
Christians in the country. And I think that we felt that they would be in a better position to go and engage their peers across the country and then come up with those recommendations. And as the commission, we cannot preempt. They are independent, truly independent. We are not going to be involved. We stated that clearly. So they are independent to consult and come up with their own recommendations that we will take to Parliament as feedback to the resolution of the Portfolio Committee. Now, I'm looking at this issue. You are still in a consultative process, and of course, like you've just said, you cannot preempt what the outcome would be. Then it means if this much has got anything to do with that, then it will be like putting a cart before the horse. Exactly. No one is regulating religion. Currently, there is no code of conduct for religious leaders. Currently, there is no way of registering all the churches in the country. Remember, the church is a safe space for the public to go to, for children to go to. Now, if we say teachers, for instance, must be vetted for possible sexual offenses before they can deal with children. Now, religious leaders themselves work with children. And it is, we are saying it is the religious leaders themselves that must tell the whole country how they think this issue can be done. Because even those that are marching do concede and agree that there are religious leaders that are out of order. They themselves say it. Their argument is that there's enough laws to deal with the perpetrators. But the challenges that we face as a country is that while the law takes its course, that religious leader continues to be in church while they are going through it. So we are saying they themselves, among themselves, if they do come up with a peer review mechanism, must say, no. You must stay away from church until you are cleared. And that way you save and you protect potential congregants and congregants themselves would know where to go to if they have an issue with their religious leader. So even the protesters have conceded to that. I think for me, that's already a common ground right there. And all that they need to do is to form part of these consultations, raise their views sharply, and find each other as religious leaders, not as the commission where people might say we don't know what is we are not experts or whatever. No, yes. We've now set up a structure that will that they can consult, that they can debate sharply, for that matter, and they themselves come up with recommendations. Mm-hmm. And finally, because we were running this poll with our listeners, and listeners were coming in, giving in their own input, I don't think most of them are informed exactly as to what could be the problem, because their argument were revolving around the issue of monies and stuff like that. How are churches, if any, being regulated with regard to how they run their finances? Do we know as a country, or do you know as a commission as to how do they manage their finances as churches in various forms and shapes? Look, they are supposed to register with as NPOs with social development. Oh, yes. So that a database is kept and then that can be accounted. But I don't want to dwell too much into that. But this is just some of the things that were uncovered in our 20
2016 commercialization of religion report. Yes. So we've written extensively about that. But I think this is just one of the issues that even this committee will debate with religious leaders. But of course, it's a sensitive issue for those that do that. But our obligation is to make sure that congregants are safe, are in a safe space. You know, one of the worst incidents, or some of the worst incidents, include sexual violations or allegations of sexual violations, but others include people being told not to take chronic medication, important chronic medication. And because that is supposed to be a safe space, those people end up listening to their pastors and buying the holy water that they are promised. And unfortunately, they perish, you know. So it's important that if church leaders view some of these things seriously, that they engage amongst themselves to come up with a solution. You know, it affects the Christian faith, and it's important that they dialogue and engage. But George, I thought we were done, but I'm tempted to ask you this question based on how we started this conversation. Has anyone approached you as a commission to say we're not happy about anything, or you are also perturbed by what you are seeing as members marching to the union buildings? Are they marching to your offices, or does this march involve or include you as their grievance in any way or form? No, remember we're a Section 9 institution, and we engage with everybody. So we've met with some who had reservations. We met with them, but I think at times you need, part of what we need to do is to engage in a structured process. In this case, meaning that we engaged umbrella bodies to make sure that we come up with the Section 22. But it doesn't mean that the other people will not be engaged. I think they'll be engaged through these provincial consultations that will take place. They will be robust, and they will be well planned for. But there's not much that we can do if people want to march, and we will continuously do what we need to do as the Commission in terms of what our mandate calls for, and people have a right to march. To march, yes. Yeah. All right, Ndabezitha, thank you very much for your time. We really appreciate it. Enjoy what is left of your Wednesday. Okay, no, nakenza Tatana. Inkoma cancer swinene lava hi bula na vona i George Mahlangu i umakana ku Ndabezitha va ka Mahlangu i tihosi se i va le vuhosini hi xivongo ku fana mina ni Ndabezitha ya ani va thevule tihosi mfumo xivongo ha vamavasa i Ndabezitha i hosi wale kambe mhaka leyi va ri ku ya hi vo munhu un'wana na un'wana lunghelo ra ku macha kambe ku lo simekiwa komiti ya xiyenge xa vu 22 ku ya hi nawu lowu fambisaka na ku lawula commission laha va ngeri va lave swiyenge swo hambanahambana ka vukhongeri bya xikreste ku lava ku ta languta ku xana ku nga langutiwa njhani mafambiselo na milawu ya matikhomele ya tikereke leti leswiwani swi susumetiwe hi swiyenge swa swihehlohehlo se swi tala ku va kona ku ongeti un'wani i xanisi un'wani timhaka ta swa masangu un'wani dise van'wani nyoka un'wani sweswo swa ku taniya se vengeri ai swilo swin'wana loko swi endleka a ku na milawu leyi va ku yi vekiwile ku loko wo ndla leswi i ta tshinyiwa laha ku fana na swiyenge leswin'wana swi va ku swi ri koho eka tindhawu to hambanahambana se ku ta kota ku va ku tsarisiwa ku tlhe ku twananiwa ku se maendlelo ya ta va ya ri ya muxaka muni ku ya amahlweni se vengeri ku macha lokuwani a va swi tivi ku machiwa yini sweswi ku sunguriwe ntirho wolowo wa ku vulavurisana ku burisana na vaaki ku ya hi swifunda na ngopfungopfu vakreste se swi ngo va timhaka teta ta ku seti xigolonyana xi ri ku kokeni tidonki la
se hi lava ku twanele ka n'we kumbexana mi ri yini hi mhaka yaleyo hi ta yisa mahlweni hi mi amukela ku loko ku ri ku mahala angula ka yona mi angula na liya ni nga ta mi byela endzhaku loko hi te Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. vanhu va swi lava va tihosi ni hlayeriwe list ya tihosi to tala ngopfu ta ka Chauke a ni ali ta ka Chauke ti kona ta ka Mabasa va nge hayi hosi Mabasa la hayi swi tlhe swi hulukela maswitwa inaka kambe msiritani hi sweswo leswi ku vulavuriwaka hi swona se ni lava hi yisa mahlweni mhaka yaleyo hi languta timhaka leti kumbexana na swilo swa kereke swi va swi hi ku na vanhu lava ni nga va twa va kha va vulavula van'wana va vulavula hi timhaka ta ku no na swa va chavaka swa timali swa yini ku zame ku vulavuriwa hi swona loko ku nyikiwa xiviko lexiya xa malembe ra va 2005 na swi tsundzuka na ha sungula ku ta ka Afrika wa vulavula ku vulavuriwa hi timhaka ta toleto ku vulavuriwa hi timhaka ta commercialization of religion ku va ku xavisiwa kumbe vanhu va ti vuyerisa hikokwalaho ka timhaka ta ripfumelo se sweswo hinkwaswo kumbe vukhongeri sweswo hinkwaswo swi hetelela swi endla leswaku ku va na vulavisisi lebyi nga hetelela byi endliwa ivi byi fikelela sweswi byi nga fikelela swona so se laha hi nga koho sweswi hikwalaho ka ku xiyimo loko xi te tani sweswi xo vula ntsena leswaku hina tani hi vakhongeri ka vukhongeri bya Xikreste hi ri yini mhaka yaleyo ku va ri ka ta tshamiwa ku vulavuriwa se van'wana se ve le ku macheni a hi ka hi ringeta ku tihlanganisa na vona hi la ta twa ku leswi mi nge le ku macheni kahle mi machela yini ha ri ku va lavi loko ho tshika hi va na nkateko hi va kuma nga si ba ra yambirhi hi ta bula na vona Mlambya a hi vulavula na vona kambe sweswi hi le ku va kumeni se hi ta ringeta ku va lava hi ta za hi va kuma ivi hi kota ku twa kumbexana va nga hi nyika xifaniso xa kahle sweswi se hi twaka na tlhelo leri hi nga twa na tlhelo lerin'wana kusuka ka commission liya se ka xin'wana lexi ni lavaka ku hi bula hi xona sweswi i timhaka leti a ni vulavula hi tota ku ri minkarhi ya ku tala loko swilo swi nga ri ku fambeni kahle kumbe swiboho leswi hi nga swi teka swi nga hi vuyerisi hi tala ku vula timhaka ta ku a hi nyikiwangi ku fana se xivutiso i ku loko hi nga nyikiwangi ku fana i mani a nga hi nyikangi ku fana i mani a nga nyika Mathebula ku hlupheka a nyika Ncindani ku tiphina a hi swiboho leswi swi hi va ku hi swi tekile hina ke a hi swiboho leswi vatswari va hina va va ku va swi tekilike ku na un'wana a nga teka xiboho se xiboho xexo ku va xoho lexi vanhu va nge le ku kayakayisiweni hi xoho kumbe va nge le ku tiphineni hi xoho a hi swona anti a hi mitweleni hi yo mhaka hi vutsiku loko minkarhi hinkwayo vanhu va ta vulavula ka hi nyikiwangi ku fana va vula yini a hi nyikiwangi ku fana yini lexi hi nga nyikiwangi ku fana hikuva hambi sweswi swi tala ku va koho masiku lama ya ku va ku n'wana i hlwele ku rila se u hetelela khumbeka ka mavabyi yonge kumbe i hlwela ku kumbe a fanele yandle swa xilungu swa sweswi kambe xivutiso ku hi nyikiwe hi mani hi laha hi nga kona loko munhu ho hi hundzisana kwalano hi ta famba kahle na n'wina lava ku landzelela mhaka liya ya leyi fambelanaka na timhaka ta tikereke na machi lowu nga koho kumbe n'we mi tivaka ku hikokwalaho ka yini va kha va macha hi ndlela yaleyo ha mi amukela ku va mi hi bela riqingho nomboro hi leyi 0860 002 543 na hi ngetana kambe 0860 002 543 a hi ku tumikiseriwa mina ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini ni nga tsaka ngopfu ku twa tlhelo rero ra mhaka kwala mi nga kona na hi ngetana kambe 0860 002 543 hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula I am getting mingisero loyi inhleka aye minjhani hi pfukile mani minjhani n'wina hi pfukile I can sir mina ni la ku vulavula nyana hi le ya kereke aye mani ni la ku vulavula hi yona ni pfumeleleni ni vula xitori nyana hi timinete kumbe xi nge dyi na minete lexi mina ni nga hlangana na xona kwale kerekeni 2010 a ni khongela ka kereke yin'wana leyi ni nga ta ka ni nga yi vuli na ku vula leswi ku leswi swi hi endlekelaku ho ti hoxa hina loko ku humelele xiyimo xi nga humelela kaya kwale kerekeni mfundhisi a profeta mukhalabya ku n'wina ku na madimoni ya nga ta mi teka mi tshika muti mi ta famba hayi va kaneta papa
a ku va va khongelela va ala va ku hi ta va ta khongelela loko hi fika la kaya hi ti 2 weeks papa vhele va famba loko se va fambile a swi twa ku papa va fambile a ni foyinela a ku Xikwembu xi vulavuli na yena ku ni n'wi niketa movha a ni ri na movha mina hi akile ni n'wi nyika movha ni n'wi nyika na yindlu Xikwembu xi lava ku ni blessa ka mafambelo ya papa se a ni pfumelangi mina ni ku Xikwembu loko ku ri ku hi xo xi nga vula xi ta rhanga xi byela na mina n'winyi wa swilo Xikwembu xi nge ni humesi ndzeni ka yini ni ri na vana va siku ni ya tshama mukhukhwini xi lava ku ni blessa se hina vangheni va kereke hi fane hi tlhariha loko vafundhisi lava va vula swo karhi hi va tlharihela a ku Xikwembu xi n'wi kombisi ku u fane a ta tshama hina hi ndla 8 road a ku u fane a ta tshama la ndzeni ku va mixini ni ku Xikwembu xi nga ni yisi mukhukhwini xi kukula ku va mixini mina ya hlupheka na vana se leswi ni swi vulela ku kwele tikerekeni na hina vangheni hi fane hi va na vutivi hi tiva ku a ni hi pfumela ka Xikwembu hi pfumeli ka mfundhisi loko Xikwembu xi kombisa mfundhisi swo karhi xi fane xi rhanga xi komba na mina n'winyi wa swona kambe a ni ma swi tiva ku a swi koteki sweswo n'wamikoti a mi kombiwi nchumu wina a ni ri ku kombiwa nandza wa Xikwembu hi ya nga ta mi hundzisela hungu a ni rito leri na hina ha ri hlaya ka papa rito ra Xikwembu ri ri mi fane mi tlhariha ku kotisa tinyoka mara mi nga vi na vuxungu se hi fane na hina hi va na vutlhari loko va ta na swivono swa vona Xikwembu hi ku na meni ponisiwile a ni rito ra Xikwembu ri ri loko hi ri ka Kreste ha ringana swi nge endleki Xikwembu loko xo ni kombisa hi n'wina se xi ku na xivono xo karhi hayi mi fane mi va na tisayini to karhi loko ri ha tisayino a hi swona namet laha ni la ku hundzisa kona ku hi wela ene ma swi vona loko xiyimo papa va fambile va siya movheni va tivi ku hi le kwihi a ni fanele ni tlokomelile ku hayi impela Xikwembu a ni xi rhangi xi n'wi kombisa ku va ta famba va fambile sweswi xi vula ku xi lava ku ni blessa xi nga ni bless hi restauranteni a xi ni bless kwala ni suka ni siya yindlu ni ya kumbexani ka 8 room mi suka mi siya 8 room ni suka ni siya 8 room ni ya mukhukhwini a xi ni susila ka 8 room xi ni yisa ka 24 room hi kona ni nga ta ku hi leti ya ti-blessing ni mi twini ni khensile papa ku khensa mina man 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku n'wangulo wa wena u ri yini hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala u nga yingisela u ri kona un'wana miyingiseri ni nga se n'wi teka i mani hundzela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula aya mkheleni un'wana miyingiseri loyi nhleka a yi nhlekani a ye papa njhani hi vutomi ngo vona papa a va yi kona a khensa a ni lava ku nghena ka liya ya mfundhisi Mahlangu ya mfundhisi Mahlangu va ta na mhaka ya kahle loko nga ni yingisile ya ku hina hi tshama hi twana ku ri loko ku va ku na mfundhisi loyi a nga kona kumbe loyi a nga kona tikweni hi fanele ku loko va mfundhisi lowu ku na xin'wana lexi hi nga kumeka a xi endlile hi fanele hi endla yini mara ni vona swi tlhela swi hi tlherisela ndzhaku ku as long as ha ri ka mfumo lowu hi nga ka wona swo tala swa hi tsandza ku hambi munhu o ripotiwa a ku na lexi nga ta endleka ku vafundhisi va ta va tirhisa timali tete ku va va ti defenda na van'wani lava va va landzelaka va va defenda va ku a nga na nandzu se swona swi ri kahle swinene ku ri nge a swi koteka a va tsarisiwa hi tiva mfundhisi loyi i mani huma kwini na loko a pfinyile hi swi tiva ku ri munhu loyiwani mani hi ta kota ku ri hi teka hi khomisa kunene se miri hi ku languta ka n'wina mi vona onge ti swi nge koteki no swona swi nga koteki mhaka ya mhaka ya yini ya ku ri vanhu a va swi twisisi leswaku vanhu ncini lexi va fanele va xi yimela va fanele va yimela ritu kumbe va yimela mfundhisi hi laha swi nga va kanganisaka kona i kuma se va humela le ritini ra Xikwembu ri ri yini kambe va lava mfundhisi ntsena va sirhelela personal mfundhisi ma swi vona amen so hi swona laha swi tsandzaka kona ku ri a va swi voni ku ri laha mfundhisi i hoxile lawani rito ra Xikwembu ri vula leswiwani se mfundhisi a vuyela tlhelo swi endla leswi swa ku fana swa swa step aside se sweswo a swa ha endliwi and a swa ha landzeleriwi
loko i nga yi reporta wena i nga yi reporta swi nga endleka i tlela i nga tlhelangi ku i ta landzeriwa hi mufundhisi loko a ri na vanhu va yena lava va nga ta ku landzelela swibamu. se vitana yin'wana mfundhisi wa khoma xibamu. Sweswo hi swi voni minkarhi yo tala ma khumbula ku ri enkarhini luwa wa mfundhisi loyi va nga n'wi hlaya ku ri munhu i vuya a dya mabyanyi i vuya a ya xikolweni laya a khome swin'wanyana. Se imagine liya yi ri kahle ku ri vanhu a va ti hi kombisana van'wana va ta yi pfumela va ta yi amukela leswaku vanhu ku tiveka leswaku vanhu vafundhisi va endla yini ncini leswi va swi endlaka swa right ncini leswi va swi endlaka swi nga ri ku right leswaku vanhu ku ta kota ku va na ku lunghiseka. Nemetel pap ni khensi enkomo 0860002543 hayi amukele man'wana hi twa ku vona va angula va ku yini mhaka ka ha ri yaliya ya timhaka ta vafundhisi ta tikereke kambe ke na mhaka liya ya ku nyikiwa ku ringana hayi amukele n'wana mangiselelo nhleka hayi minjhani hi pfukile mani minjhani n'wini hi pfukini a khensa mina ni mi kumele xihenhla leyi a mi fundhisa ni yi twangi se mina ni ta kombela ku nghenelela yo vanhu a hi nyikiwa ku ringana i mani loyi a nga hi nyika kumbe loyi u nga ka a nga hi nyikangiki hayi yaleyo hi yo hi nge le ku laveni yoho yaleyo tanani na yo mina ni ri himpela a hi nyikiwa ku ringana hi mani hi mavonelo ya mina ni ri i ntumbuluko sweswi wu nga hi xiswona ku na swilo swo tala leswi hina vanhu hi nga na swona kambe leswi hi hambanyisaka ma ha ri kona botpet ni mi yingiserile hi nga va hi nga nyikiwangi ku ringana hi timhaka ta ku na lava nga na mali ku na lava ka va nga ri hava ene van'wani ko va ntumbuluko lowu vona ni nga ku ntumbuluko wu va favile hambi ta ku va favor kumbe i yini a ni nge koti ku swi hlamusela mara swo va leswi swi nga hi xiswona ene loko se n'wina loko n'wina no nyika xikombiso na mina ku n'wina loko mi va mi raha mali wa mi zonda ntumbuluko lowu a ni nge vuli ku wa ni zonda mina hikuva mina kha ni swi twisisa ku hina vanhu lawani emisaveni a hi nge fani ene a hi nge ringani hi yo mhaka hi la ku tiva yeleyo ku loko n'wina mi la ku mukela ku mi nge ringani kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini mi fanele mi mukela ku hi nge ringani hi mhaka ku hinkwerhu hi yo tumbuluxiwa laha hi tswariwa i mani a tswaleriwa ku hi heta i ta ku hluphekeni lowun'wana i tswaleriwa ku hi heta ku tiphineni i wun'we mi pfumela ku hi nge ringani mina ala hayi mani pfumeli kwalani ko va leswi ntumbuluko u nga hi xiswona ene ku nga ri hi timhaka ta ku loko ndi sisiwana ni va ni nga ri ku yimayimeni ene na lava a swi vuli ku va kha va yimayimayi ngopfu ko va leswi i ntumbuluko u nga hi xiswona ene lava va nga na swona hi mavonelo ya mina va fanele va kha va pfuna lava va nga ri ki hava leswaku vutomi lebyi byi kota ku balansa ku na vanhu lavo ka va nga voni ku na lava va vonaka ene hinkwaswo hi swo leswi na xikongomelo that's why mi kuma ku na rimbewu ra xinuna ku na rimbewu ra xisati a hi nga ta va vavanuna hinkwenu laha tikweni a hi nga ta va vavasati hinkwenu laha tikweni sweswo mina kumbexani sweswi mi nge mi ni kumela xihenhla ni le ku vutiseni xivutiso lexi susiwa hi ku na vanhu va nge le ku hluphekeni sweswi ku na vanhu lava va nga ganya sweswi se xivutiso i ku loko ku ve a hi nyikiwangi ku fana i mani a nga hi nyikaku a langaku ku me ni hlupheka n'we mi ganya ku hava loyi a nga langaku kumbe ni nga fuma ku ni nga ka ni nga fuma mara a ni ngo swona ra ntumbuluko mvula yini van'wani vo beburiwa va ri na malaki yo kuma timali i botpet ivi va fuma swikutaniya i beburiwa i ri na vanhu okay hi lo a beburisiwa ku yini yaloyo wa lakirera kasi a hi vanhu kasi a hi hinkwerhu a hi tswariwe hi mhaka ya ka hi suka kwele a ka mutumbuluxi se mutumbuluxi i ni zondzela yini mina u ngo ni tisa mina ni kha ni swi vula ku n'we mi bilivaku ku na mutumbuluxi ho titumbuluxi
swo va swi ko va ntumbuluko lowu leswi wu nga hi xiswona botpet ene a hi nge pfuki hi ringanini hi ta fanele hi pfuka hi ringanini i mani lava ku hlupheka i mani lava ku tlela hansi ka dustbin i mani lava ku hi ta fanele hi ringana kambe ni khensile tlhelo ro mi nga ta na rona mani hundza hi laha sweswo mingisero Munghana Lonene FM nkaye timinete ntsena yi nga se ba awara ya 10 mina ni ri loko mi kha mi ya xikolweni n'we mi tlula darata a swi mi yisa kwala ka hakelo yaleyo loko mi kha mi tlula darata kaya mi ya va na n'wana mi nga se tirha a swi mi tisela kwalaya ntumbuluko hi wihi wu langaku ku munhu a hlupheka ivi muku a nyikiwa ku fana hi mani mani tola nhlekani Professor Khalanga Mfugini. Ni nge vi professor swi koteki Mtavo. So far na vayingiseri va nongonoko lowu va swi tiva ku loko se va nghena va fanele va xeweta professor leyo kota ku rhana nongonoko. Mi ngengela yini la ni hava leswi mi ngengelaka ni mi xeweti ntolo mi brutika na mhaka na swona. A swi koteki n'we mi na milandzu n'we mi nge khola ka no n'we mi na milandzu n'we anta kere so Khalanga it is loko South Africa yi ta tekiwa malembe lama nga tekiwa hi wona a ku ri na bibele a tlhelo a ku landziwa xipayisisi loko va nga va hi dyondzisa hala ka history lero vanhu va South Africa va lo tolovela minkarhi yo tala ku tikuma loko va karhi va rhobiwa ku va ku ri xihundla ivi loko ku ri xihundla va sala va karhi loko va twa ku vava ku ri ku va sungula ku yimisa mavoko namuntlha loko va yimisa loko hi ku vafundhisi ku tikereke ti fanekele ti regulatiwa swi nga endleka vo tala va vona va tisa ku leswi va nga byela hi mfundhisi hi swona kasi mfundhisi i le ku va vavisini swinene ni na swikombiso swimbirhinyana Khalanga swo ka swi nga hanyangi ku fike nkulukumba Umotosi laha nkulukumba Umotosi fika va siya na vaselina va siya na cooking oil a ku anointing oil ivi a hlasela kereke hinkwayo vanhu va tiko va tlhe va yima laha va ka nga wona nchumu loko va ku phaphara va swi vona ku mehisa loyi se i muche ngopfu na vuxokoxoko bya yena a byi kona i lo tikuma fike South Africa ra bibele ivi a famba na mali ivi a heta huma hikwalaho ma famba na muhlefambini hi lo South Africa ivi ku va tana nkulukumba lowa mabendlele nkulukumba lowa mabendlele fika hi nyiketela mabendlele loko hi ta kumbaletela mabendlela hi tekela mali a huma hikwalaho na namuntlha wa hanyama swin'wana kambe swilo sweswo hinkwaswo swi ka so loko a swi lo regulatiwa a swi ta va swi ka swi tiveka ku loko nkulukumba Umotosi na Bushiri va ta laha South Africa va nghene hi nawu ene va tele ku ndla yini laha tikweni a vo fika nampundzu va pfuka va xava bibele va yima laha patwini va sungula ku tsakisa vanhu ku vava namuntlha ma-South Africa va sale vo tala van'wana va luzela vutomi hi mhaka ku mali liya va nga tekeriwa yona a va teke tipeceni van'wana va teke swingedengede va hoxa kwala ka yena ivi mfuthu a huma hikwala a huma a famba va sala va karhi va kalakala mina ni yima na swona ku swinawu wa South Africa a wu tirhi ku milawu leyi hinkwayo ka kereke a tivi na milawu leyi nga ta endla leswaku milawu liya va nga ta va karhi va famba hi yona yi endla ku yi controla na tiko hi le ka sayidi ra xibalo hi le ka sayidi ra swilo swo talatala ngopfu hi ku loko a kha a xavisa oyili leya va kha yi xavisa fish oil va tola nga i fish oil i valangeta i fish oil swi vona hi vanhu kambe leswi mali la ku kamba xona ka n'wina i ku loko ku ve swi tani mi vona ongeti hikokwalaho ka yini ku va na machi na mintshamo leyi ve nge yi ta va kona yi nga se hela kumbe yi nga se va kona va jahela yini ke ku macha a va ngo to sungula va macha loko va vona ku leswi ku nga twananiwa swona ka mintshamo yaleyo a swi tirhangi a yale Khalanga ku yi vona nkulukumba Bushiri va kha va ku ri no va vavise vanhu mimoyeni vana va kha va zavalaza van'we va hluvula va sarisa leswi va kha va a nga ndlangi nchumu mfundhisi ve va swi vona loko se a hume hikwala ku a ni loko hi karhi hi macha hi nga sitwa na maendlelo lama humelerisi leya swilo va se hi teke na hoveka mavokweni South Africa se hi toloverini ku mani vo n'wi venga swi nga endleka sweswiwani ku kha ku kombeteriwa ku swi nga endleka kereke ya hina yo vengiwa milawu leyiwa yi la ta implementiwa hi mhaka ku kereke ya hina yi ri loko se va ta va twa ku vava vanhu va kona swi khomisana na tingana loko va mi languta na xikandzeni va nyuma ungeti vo lo hlangana swi va vaviseke ngopfu mani ta ku hi ku
a hi tshikeni ku macha na ku nga macha mfanelo ya hina ku hanya kombisa ku vilela hi tindlela tihi kumbe tindlela tihi South Africa swi pfumeleriwile kambe na hi munhu loyi swilo leswi hi nge hi machela swona a hi sungule hi swi hlaya hi tlhela hi swi twisisa ku sungula kambe swi hi veka kwini swi nga hi pfuna minduku kumbe swi nga hi vavisa minduku na leswi a swi ta pfuna ku hinkwavo ka vona va nga suka va vavise tiko na minduku na mindlwana lava ha hleketaka ku vavisa tiko because loko mi heta mi vavisa vaakatiko min'we mi nga sumba va vavise tiko hinkwaro because tax ya hina yi nyamalarini ku loko munhu luya mali leyi ya peceni a lo yi teka a xava xinkwa i nge va tax vhete kwalaha ivi yi kota ku pfuna swin'wana so namuntlha hi rimarini le ku ri leni a ni ta ku vaakatiko hi tidyondziseni ku hi yima ku sungula before hi sungula ku jaja na ku vula ku leswi swi endliwa ongeti hi loko ku luwa na mfundhisi wun'wana mani hayi yi basini nemetwili inkomu nemetwili khensela swinene milanda yi helangi kambe nemetwili 0860002543 ayi amukeli n'wana mingiseri hi loyi ku na n'wana nge i te a studio xa hina a giyani hina giyani hi va kona hi ra mintlhanu na hi musumbunuku se hi ta va hi ri kona ra mintlhanu leri mi tisela Afrika wa vulavula hi kona na hi mvhulu hi va hi ri kona a hi ve hi ri kona a xikarhi ka vhiki hayi hi ve hi ri kona kambe hi amukeli n'wana mingiseri hi loyi hi nga siya mahungweni nhlekani Nhlikanisa Buthphethe ni la ku hlamula ka leya ku hi nyika hi mani nyiko leyo hluphekisiwa kumbe leyo humelela ya ni ta gemeta hi n'wina ni khensini mi ri yini n'wini Buthphethe un'wana na un'wana loko a ta laha ka leyi misava i ta a khome nyiko kambe nyiko a yi kona leyi ku yisa ku hluphekeni loyi a va ku a teka xiboho loko nyiko i va i karhi i ta na yona ku na loyi a nga ku languta leswi a nga ta fika a ku pepejela ku hundzula nyiko leyi i va ku nga i ri na yona hinkwenu tinyiko leti hi nga na tona i to yi humelerisa hey mi tirhisa rito rin'wana futhi ri nga tshama ri tirhisiwa hi MET Bascom Makamara mi vula yini loko munhu i ta na nyiko ya yena i va n'wi pepejela Buthphethe loko i karhi i ta laha misaveni laha xikarhi ka wena tanihiloko i ri ntsume leyi i rhumeriwaka hi muvumbi ku va ku ri na loyi a nga languta tanihiloko se ku ri na loyi Sathane a tshamaka a ri koho loyi a kotaka ku vona ku ri Buthphethe hi laha va fikile emisaveni mina BMW la mombeni loko mi karhi mi ta Buthphethe xikombiso ivi a swi vona ku loyiwani heyi i ta ku humeleleni ivi a ku pepejela ivi i pepejeleka na wena a hi leswa swa ku we i lo ti langela ni nala yi tshama ri koho Buthphethe leswi swi vulaka ku kumbexani ku ni ta kota ku mi twa kahle swi vulaka ku loko hi ka hi ta a ku na loyi a hi loko mudavuri tanihi sweswi kumbe mutumbuluxi kumbe a nge hi tumbuluxi a hi zondini i hi tumbuluxa hi tanihi xivumbeko xa yena a hi nyike tinyiko leti nga ta endla ku hi ta kota ku tiphina la misaveni leyiwani ivi wun'wana a fika hi hambukisa yona hi leswi mi swi veke kahle Buthphethe that is why mi kuma ku va vula na yehe loko a karhi a vula muvumbi na loko ku ta fika matsalweni i hlamuserini ku rhandza wa rikwerhu ku kota loko i ti rhandza ivi a swi vona ku ri ku ta va ku ri na lava nga ta hambukisa van'wana lero kahle muvumbi loko a ku tisa i ku tisa i khomele swinene leswi i nga ta famba hi ndlela ya swona kambe ku fika ku va na loyi a nga ta fika a ku tekela swona a nga kona munhu loyi a ti hlawulelaka Buthphethe ku ri sweswiwani mina nyiko leyi na yi amukela hi leyi ni nga nyikiwa yona se swi vula ku swi ta va swi hoxekile loko munhu o fika a ku a hi nyikiwangi ku ringana a hi swona swi hi nyikiwa ku ringana leswi fikaka swi hambana i ku loko hi nyikiwile ku endleka yini hi nyiko leyi un'wana wa tekeriwa un'wana wa sweswo ya ku na lava fikaka va lava ku tirhisa vutlhari lebyi voho va vonaka nga ku i byinene mara mutumbuluxi a ku nga ri lebyi a nga va nyika byona a fika a ku tekela a nga kona loyi a nga na nyiko yo mina ni amukela hi ku hlupheka loko hi leswi ni nga tswaleriwa swona na loko ni karhi ni tlula fence le xikolweni a hi leswiya swa ku meni te na timhaka to tiva ku ri mina ni ta tlula no pepejeriwa ku ni ya tlula nemetwile vuhlayisekani so thank you nongonoko lowu wa humelerisiwe hi Cindani Eric Mawasi mina ni khalanga Pat Mathebula dzuma ra mina nongonoko lowu landzelaka na Ike Ngobeni andaka mahungu ya misava na Misho Justice Machines hlekani Nkowankowa giyani le khapani uyikhoka kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Magomba